Jotana Sakha? Sakha? Tini 9 September 2020. Tini ni Salo ka Democratic India wo sang princely state ni annex gani bagai science kalimani sa 9 September 1949 India by science kalimani 15 October 1949 no full Tipra India wo Mars ni abni bagai tini ni Salo ka democratic country wo as a Tipra sangai Tipra hani sangai tini ni Salo dalai kena one shot jangai nang Wngmani kok sab lai jangai te abonoti waista upili phili nai lai jangai sha abni bagina tini ni 9 September Salo ka kaisa historical day o Salo TPF Tipra ni Motha ni gei coordination committee Wngmani hene je kok sab jangai obo kaisa history ya obo kaisa Tipra hani victory history day 2020 9 September amanagai tini ni o victory history day ni Salo si pandane asu phangokra sing kabang jani mani tongo ani khasuk sani yo onanto deborma Timanja khajak Tipra Motha ni joto hati to phalo hamjak nei mobagrane adorsho de ideology na hamjagai Tipra Motha go join khaile hati to pani bagi soba khane khane khak thar bai khaile mobagrane ideology no rom na te tini oro niwas selected limited lockdown is jorabo belai ke selected te limited ma khaile ka abani bisingo phai manja khane joto Tipra Motha go adorsho no sekrak shono sobani chiba Tamo pipeline hambai marago TPF 2014 is simi 2014 30 June Agartala Press Club 125 by all the Prahasini Hahanai 70 साल 70 years sini berapa hal sini Hahani Hendalia oh how illegal introduce sasol kaito hene sen saraklia sini ha ke sini sasol mangai hene Hendalia korano they was the Katal, Kaplai Parang like Lagi, Katal Motha, Katal generation, Katal Imam, Katal Yang Princess of Nai, TPF being the or I Manjafane, selected till limited Joto, Sobani Sankra Nobu, Pipelaya and Jobani, Senate Mayakan. Tini, Sing, Tini was Salo. Kabang masih kok salai jagai bakna lai jagai tu, ya ba? Kabang kok sayuri, kok kisah ni bising teri, kaham kerja sen kok boklino, kolej nalai jagai sah. Apa ni bagian? पहिला सेनेट माया करे, बोबा ग्राफ प्रदूत किशोर मानिक का बहादुर नो, तानी खांके, तीनी बर, रॉयल डायनेस्टी किंगडम ni ब्लाड कथान Seng bai baksa oha Tipra khani ingri kathang tawi do khani kok gaplai khorang pisagai coba khanya ni bagai tini sini jo to ni biskaya Tipra khani biskango ti sengsa ni biskango bokrok pisagai compromise khaya surrender khaya ke Tipra sani bagai coba khani basai to laino pila select mar tei mo pai select maro sini royal dynasty kingdom Odi Prahano, Hazar Bosoroi, Odi Prahano Sini Hahanui, Sensani Biskango, Kaplai Boson, Kaplai Dopa, Sovana Kiria, Sobawa Sarendaria, Oba Sensar Granani Sinjari Penai, Ochini Bubagrani Boson, well dynasty kingdom, the 3 Roikanai, 184, 185 Jara, Odi Prahano Tiprasani Hnui, Sini Mungroi Kalankanai, Joto Sini. Bes kalau tini borni mangkeri yang borni pola tu, tahu borni pola sungai baksa tu usulan lagi tu, tini borni pola hak sang mama sal, tani ke, tini di sal kabaro
tiklai te sakni free kaisa dynasty kingdom India ni yago join ma khaibani kaisa hop tegi o Salo tini boni busabati rono or Thansa busakelo goi borokni phola khak sangma te sin thani bo hamari kupleng ganang sangbai baksa tong lesen boito khaige boni bagai borokni bagai beseng joto Salo drodi joto basagi Royal Dynasty Kingdom ni je forefather sangbai baksa tong moi thangai borokni bagai sen joto Salo dranya Serit Hamzagai Ohati dofana Hamzagai Jani Wngmani Jani Luhormani lama o thangai Kabang ma langmaya karbai tongo Nukongkong kibigai Dofani bagai salsapani wan sugoi Ohawo thai kathang ya phallangnai mengkobaya sini kabang ma Ohawo thai klaijak tongo Borok di bagai mana tini ni o sal keplai sal kethar ni Salo Eje di prasangai tini ni coordination committee ni koroksa adongoi borok di nama borok di pola bonobusun selut mayapan te bes kalau phane ni salni bagai hati do phane bagai soba phane ni bagai siklanthun sakraanthun buriinthun sarainthun jani Wngmani bisingo khabai khobai lagi soi do phayok samani salnungna ni bagai do phayok samani salno manani bagai hati do phano hamjagai soba khai tongnai sara Tiprani joto Tiprasa borok do phasini hari besarok no paikhaya hambai ti sobani sibai maya phani tinini kokbokri rekha 1947 13 August Zipro Maharani Kanchan Probadevi India by instrument of accession sign claim Asalo India government British Niandaroko British Indian Star 13 August 15 August is Indian independence manu 13 August 1947 Sali Sakandrobo instrument of accession sign like India British India and Tipra dynasty kingdom Asalo Srai second Maharani Kanchan Probadevi British India commitment double hal internal sovereignty Tipra hani yagono tongnai internal sovereignty আপনি কত তাহলে আভ্যন্তরীণ যে সার্বভৌম যে ক্ষমতা রাষ্ট্রীয় প্রশাসনিক যে ক্ষমতা আব ও Tipra hani yagon মাতো নাই ফেব্রুয়ারি 1949 সেপ্টেম্বর থাঙ্গে আব তরে খলাই তেইব after independence India independence mani pore 1947 15 October Sarin mamani pore 1949 9 September tini sal sign claim pro abone te kisa related semui phaika te kisa lothu ke phaika a lothu propane Maharani Kanchan Probadevi kokra khlai jak je ohani ani bisabati rong kusung ebagi nirok state security guarantee marnai apani home minister Sardar Vallabhbhai Patel sign claim pro bo commitment dekha Tipra hani bisarokno state security guarantee renai te India ni joto hani bisarok baksa lagi borokno mokol baksa ke lukjak nai te Sakha Patalkanya Tamo meke soprok khokna phaikangke o sobago sibasai soba phene niroksono surum subali te commitment rakha o hani joto ohano keplai te sensasa khai jangani bagi je Wngmani asamno seng khlaiai inga phasi o commitment magi India by 1949 15 October full march ma khlaika tabo 1949 15 October march khlaimani 70 years past 71 running tamo so loido tini ni hasara so muito ma khlainai tini ni sawa so muito ma khlainai tini has manthai sini muito khlaimani sal manthai seng tewasa parang kaplai ki samani sal sini itihas mo tewasa muito khlaigai sakte phan no tewasa phan namani sal amne bagi tini ni sal kotor salo 70 years ni pori Tipra hani Tipra sardo haruni parang kamaja
Bisma baja, imam kamaja, yakri deraja, yakan kesleja. Oh Salo te waisa, ठीक lamago, ठीक nahanungo, ठीक sobago, basagi te waisa soba kanyani bagai, tini ni Salo, Tipra te tipye coordination mark lagi. Apa namanya tini ni Salo ka India just no commitment domani. India was always saying India all Indian genuine citizen by birth the rights mana ni domani. Sung Salo sung basagi go propisai pemene dewa sa go propisai sangi baik hanya hawa sangi khamata to domani. Ashal ni challenging samaisi tini ni Salo. Apa namanya tini ni Salo message. Apa Tipra by Tipra sini kata kaya. Tipra people's front, Tipra hani besar di Motha. Tipra all regional party alliance. Joto sini borok dapat kaisa regional party klai, society klai, NGO klai. Tamo regional party ni alliance ni bagi je. Sini do pani bisi mo Thansa regional klai je kaisa Motha Tipra, kaisa Motha. Tipra hani borok dok ni Motha Tipra people's front. Apa kai kathagai bus kami sobano seng dati keplai kai to menani bagi tini ni kata lagi ni Salo. Kata lagi ni Salo itihas kita itu mak lagi. Tangi nak kata kabai kata kah. Proses kai mana kerana bro. Tangi Tipra bagi kita sini kata te kundo paru tangi kata lihat deh. Proses kai mana. Apni motor kilia joto lekana tu media di sini kubai di sini. TPA 2014 30 June ni sini. Hasil ni sason mal lagi. Sudah state level ya, national level ya, international level zorati sini asoba korang international community ni zorat sobika. United Nations zorat sengok korang tisaka. Apa ni logo sen democratic movement kaya, a national patriotic movement organization ni sen legal fight, legal justice ni bagi besen. Supreme Court dorbar maka lekha, Supreme Court tinta dorbar kazakha, NRC Passport Amendment Bill, Citizenship Amendment Act. Atinta dorbar palai Supreme Court. Abani loge sen Supreme Court ni loge sini movement, democratic movement continuously sini jari to wait to. Abani loge issue basi ni demand no daki style ba sana ni bagai TPA vote boycott 2014 ni sini tini jorate vote boycott challenge kai to. Illegal voter ni against joto din na project illegal voters ni justice place Supreme Court declare pesa sir illegal voter no mania, illegal voter tadi, and this vote entertain hai, vote boycott hai hai. Awa hai lagi tabo 6 year running go. 2018 ni 28 तारीख August. 2018 18 ni 28 तारीख August so पहिला से NRC Supreme Court case file khalika. 18 ni 28 तारीख हमने ता 19 September 9 September. Supreme Court only 2 years run khanya nasi 2 years. 2 years na tabo tini pandemic अथवा lockdown ni yang ke 8 तारीख March so final hearing declaration date to Supreme Court di NRC final hearing 8 तारीख March क्या pandemic ba lockdown ni karano Supreme Court hearing kotor hearing you know stop mana rakha tani hange hearing ke to sungma thanai JKS ne party ma thanai government party ma phainai case gorono ki video conference by Supreme Court hearing sori to kintu case kotor aune bagi abo sen present ma to nai je petitioner aune bagi case tabo pending to tabo pelai ke tini ni Salo apply sali sobari marino sen hatun khajak lagi sen joto sire bani namu 18 तारीख 2018 ni 28 तारीख August case laibani TPA case laibani body sini do payok sama bodol nirok joto khana baksa khana ekona do payok sama bodol ingai boro case khali khlaika NRC case je to Tipra people's front first case amana main case khaine abe bagi do payok sama bodol Tipra people's front TPA ni case engage khaine jaka bori pore mubagra case khatika mubagra ni case bahaine Tipra people's front by engage khaine jaka aba khaine tabo tinta group ni organization ni NRC o 3 June lagi case lorai khaja abni bagai tomo tini pandemic yang thankai sini NRC case 8 तारीख को declare kamu tabo korni ko prashna khai ge tabo pandemic jakai unglak da haya Supreme Court already amlo final ni sakai ja
final hearing hari tabo lockdown kloke boro Supreme Court kloke date fix thaipigi NRC final declare engsinai abo kachini soba 2 years TBC no kaisa koto masini soba apply ni mari tini sang belai ke khatang tini orni coordination committee khabani Salo soba ni sibai maya phanai TPF ni o soba ni pharang TPF punya pana kemana baru boot boycott khaika tamni bagai daki justice mana ni bagai boot boycott khaika tamo justice bagai movement no pressurize khaimani a pressurize kemana baru lage rakha tini a pressurize already phai sopai khaika tabo lockdown kloke NRC declare insina tabo proshno khani NRC bokte NRC asama somokha 1971 NRC but in Tipra wo khake 1948 19 July as per Indian Constitution abonosi implement ma khai na kani khake Tipra ni kono sri India by second time agreement kare first time jebra Maharani Kanchan Prabha Devi tini na hai Salo sign krai abonosi ni sign abonosi ni agreement abonosi bor follow ma khai na ada other person other group ni agreement with our people concerned, with our great dynastic family concerned, no acceptable. Abi bagi, aku mau follow ni tanya, jodoh ni saya mana? Boleh bagi 1948, 19 July, TPF case kan kami na, apa ni mafik na, dua payah sama bodoh, apa ni mafik na, sini buat kerana case. Tahu sini awak case tu boleh, sudah Tipra North East ni jodoh state, NRC ni follow. Tipra ni case no follow up ma khai ka overall India ta ba tai follow up ma khai ko tani ke India was job to slide India was suffer khai nai bidesi ni sasono ma to nai satok janai sokmor janai chokro janai shek janai slavery islam janai Tipra saro ami bada a Tipra san itihas no tabo turut joto khana kan mukha tabo joto kini kha corona virus no solo janai kini joto tabo Bangladeshi ba kini introduce virus no solo jangai kini tabo joto ni ela Delhi Bidhan Sabha jorate tabo joto ni hele punja tamni badai abo sini soba ni khorang sini soba ni reza inge tini jepro tipiya ba tani saisong our left our right sono Tipra kuno Motha kuno leader kuno bekti khorang ti sapaya ko saka sa abono ke gugusi manya je bus ko abo jinis important atau besar ciri bagi nangai tu. Kebanyakan masih di bawah berkabar ka, senti pania, senti mania ni, bekas hari terka. Kiara new generation, new hopes, new energy. Dewa saya korang disapika, oh hasil ha, oh boleh sen sakit orang ni sen ketang tongko, oh sakit orang ni, challenge kaigai, without challenge, no compromise, no surrender. Aki si dewa saya pasal lagi mana? Tini belai ke kata TPF eka 4 years tadi soba khai tomani jorabo buba graduation tini pai khai hamai maru Congress ya kali bo Congress di president podo tomani jol ma jol chana ke to ke bari Sakha sani bagi go to wi tomana party ni post bai kia ba bo party ni rashtriti ni jol ma jol chani to no tong ya gai do pani mati do pani kosto do pani birman no sakapna ni bagai boni bu khorang te yakri sobago okai khaika 2000 listen 19 ni last pote Lok Sabha election ni pore TPF je khorang mati ye 5 years running international community jora bagi or thangi jokono khorang sirik sagai mukri bai klai sing appeal khai sini hak kama kha sini dopa kama kha international committee ni khorang tisani akar mo joto khana joto na India government pressurize khaika India government thani ko pressurize khaika international level lo am bari India government Supreme Court ni case to is United Nations Sakha sing case na ko hai sole tu United Nation ba joto khani besar ro khaina ni ba songsa gung khangai kaisa India was a part of the Western 70 years India ni commitment no asari khangai sing kamai to mani ni ro kor ni ko sa khali tong kru bormo sing appeal khaika bormo thani sing memorandum sapit khaika te je jaga bor ni kok sajanai to bui bai baksa bui satai ni sing sungsani besar sai khana ka amani
Supreme Court ni case punya Tipra hao na Tipra ni Chief Minister na Tipra ni kono party NRC mani ya hani bini to kami borok samani NRC nang ya hani samani India ni borok pojung si India government ni kami jorati si Tipra wa NRC nang hani kia saya internationally pressure by tini Tipra ni government ni by India government ni Tipra wa NRC nang ya ho pada kasusnya rumahnya kalau NRC kai tu kan NRC di sini tahu juga Zebra ketang tonton tu ketang highlight kerang kisah mana aku di sini hujat otomaro tewaisa ketang ui kayu aku ketang lagi bawa mutu jarak maya dia biar beli kasur ni jarak maya jasa kasur ni saya sekali ulta boleh nama kemana apa bagai dia dia coba ini coba tu 2014 ni primary ini coba tu oh ya belum kaya tapi ya dibuskan kaya Tipra batai ni, Tipra hani borok to hani phanda ya saya. Osun sano sramai, ke bahane God, ke bahane Ishwar, ke bahane Kaiser, ke bahane Motha. Oh God ni planning, dewasa history repeat itself. Tipra hati dewasa kethang like apply infanyani itihas to, abane bagasi Tipra ma asai go. Abane bagasi tini bubagra oporang, osobaro, nuhori to wi maya go hati to hani bagai. Sobat kanyani bagai tini buskan hai. Jika apa sekali pagi bahasa baca, oh sobat beskan pagi bahasa baca, tapi semua kerana beskan tadi oh sobat table, dakti keplai tadi naik jauh, sengsa sakrai tadi bahasa dua bahasa final ni bagi sini kepala kami sopai tadi sopai, oh orang kami sopai tadi sopai ya, ini tiga six ya, buat dari six kan humi tu kan, apa buat dari ha buat dari daika buat dari odika, buat dari daika buat dari odika, boleh kita boleh daika mana baca, kita boleh daika mana boleh karena protestan khaironai bola pesan semua diperhati pasal dua kali sobat sen keplai khaironai apa sih ini kata lagi misal abi mana ini kata lagi Patalkanya berubah kata dia diperhati pasal ini hati itu pernah hamzah ini kaisar pan baksa Sakha apa sih ini misal abi mana ini tim Tamo United we shall raise right again. Setiawaisa United we shall raise again. Setiawaisa bahasa kita. Aje bahasa tu 70 साल बखर बखा. India government no putus lagi. Tahu tewaisa bahasa kita. Oh bersama ni no. Senti bokro bom yang lagi keplai style tubuh imam hanya dapti. Apa sih ini semua? Untuk tu saya beri buat apa dengan kebama sangat tiap 2014 di sini saya beri. This land, Tipra land, our land, our rights. Hasil ini sasun mesti maknai. Hasil ini sasun sini tu bukan ibadahnya, diri ok thalai panda. Sasun sengkau benar. At any cost. Jika mulai sen sasun sini jaga firok tu benar. Apa sih semua? Apa ni? Tini dia kata lagi misal, non political base kata lagi misal, Tipra kaisa NGO, Tipra kaisa a national patriotic movement organization, a social political organization, kaisa hati itu kali bagi sobat kali jadi bagi Thansa kan. Okay, proses kali, kapan mah borok ni proses kali lagi. Tipra People's Front, Tipra borok Motha, nang Tipra hari besar tu kali, nang Tipra borok Motha, waktu kau ya, nang tini Tipra kaya, nang berkorban Tipra borok bertani antara borok jadi nang parti khai tu kalau national party hati dia kena ham jaga nang Tipra ni je national alliance party ko khapja national party ko khapja lekin nang regional khai tu nang regional party ni ko khapja nang party khali ya Tipra hari besar je ordinary borok tu Tipra ko khapja lekin Tipra ni le mane a Tipra sanjo to or bisi no sitongo piaba nang or bisi no to tu khatara to nai kabali ni beparan kham piaba Tipra dofa yo kan ke nang al organization pa kadi al kabumul butu ko je pa kadi habar ohani bisa ohani andaro ohani dofa ni bisingo nang khopsat le al ba tini ne ko thai ka Tipra hari borok to paroni Thansa ya pri te waisa apply santo bunani bani soba khadani samai ta bani sansi और के ba khatam jane khabai jane gerai khatam jane koksi tini santi ke Tipra buat la Patalkanya milikha Kanani Salo tu ini Salo sini
Bosiara hamzaya, bo menteri poto hamzaya, bo rakina hamzaya, bo gari-garina hamzaya, bo TPF ti bubagra Patalkanya ni sobago bo degiagai bo yapri senai asal se nasi. Ada bagai ini misal, sini future generation no nirapotta rana misal, ini misal ohana suraksa rana misal, hano khaliya hano ti buaroi, hano khaliya hano ti buaroi, sakit apa punya masalah punya sebab punya cerita dia bukan dia, sakit apa sakit hawa bukan, orang ti sakit dokter keplai, orang keplai, sakit hano sakit baik yang besar lagi, amin sakit ini misal, amin bagai kemana orang proses kanya, nirapi besar lagi pasal lagi, media proses kaya juga, media proses sungguh, iles statement dari, oh Tipra sari sason, sobat kanya ni bagai RCKC, passport amendment bill, apa tam ni bagai singkat kaya, oh harap pura sari sason tu mana ni, sason tu mana ni bagai, bopro tamunan bebas jaga wasan challenge kaya, bopro tamunan bebas jaga wasan challenge kaya, jauh Tipra sama loge sini, apa sini ini sakla, apa ni bagai itu sekali Salo. Tipra hani jauh lo program, hani besar orang, ini dia Tipra lagi dia Thansa ni 5 nisal, awak sini Tipra hani borok do paruni, hati itu hani sobat, ewas itu Thansa nisal sih. Abis itu kita kok saya ini dia Salo, coordination committee khabar ni dia Sal, jauh tadi orang khas sama, khatong thoma pan, kei boroni, itihas, ewas itu ribai puni kaitan, khatong thoma khas sama matu. Je, sini orang sini kita thara ini Salo. Tolong bunyi tu apa komuni, kebel, makal kiar matang kan ke, makal sini thania, abo kai tu ni thani sesuatu ni, kai tu seaman bos tunai, Tipra hani tu paro, hati tu paro, kubui hamzah ni bahasa lain ni, coba, kuno suka sakti, pan baik, pemlok baik, kesaran dari maya. Te kesamungo kebal TPF atau Tipra je doha itu pernah hamzah ini coordination committee bukan kerana ideologi Patalkanya ideologi na hamzah kenai borok ni buka udar te disiplin te hati itu pano baksa kebagai same ideology same awas same movement hanya dibagai reading rakna tini singkabama singmogo ilike introduce go back khorayako awalnya nawarai surayako Bangladeshi go back khorayako gopro pernah Zebro mengenai apa na Thansa ya priselai menai. Nah sini tu bosal tentang bahasa kisah menai. Abis bagi tini niosan Tipra hada pada 70 साल ni tewas revive Wngmani sal और revive ni वो जो sama sobani sel sobani hamzama sobani kurma te sobani khorang ya pare tini ni coordination committee ne sentini declare kaiga Sakha Tipra hada lagi sini media ni sini jodoh kelihatan bubagra hati kapan bagi sama kain nai tini Tipra sini hak nai tini Thansa lagi sobat kain ni bagi besaka nok jodoh ni kuzogo jodoh ni kago o sobani koran sobani nai te o sobani koran baksa klai basa lagi hak sini sason sini sentoboi kain abis sini ni jodoh o message ni asal pokok. Abis bagai sentini mau pakai ni lo, oh pasti sempai ni lo, oh Motha tanya ketanggai, bahaya samung tangai, bukti campaigning nai, abis jodoh sen Sakha jangai, tini ni second session payah sakjora tri sini panda, soalnya itu nai, tini jodoh pani dong kobogo, second session. After meal, taglam Wngmani dinner Wngmani for this year, salmata ni Tamo. Sabai mani ulo, te wese